Ini je important nene topic nga sini politics. Angoro kaisa board of switch onero ka what is politics for the TIPRASA? What is politics ni himani kankai? The common thing abo. Mane politics mane no rajniti. Ia khabar rajyoni niti. Orthat kaisa state no rajyo no ba desh no chalgan bagai. Nung je niti অবলম্বন মাখাयो প্রয়োগ মাখাयो apply মাখাयो tamkhai bunung bono chalgna nangnai somoyo जों अनेक policy no creation माखायो kaisa desh no अथवा kaisa state no chalgnani bagai somoyo chajaknai borok rok bo tongo chajakya borok bo tongo haipano maximum borok rok no chajaknai bangkhangkai ayang dige no ta nangai thango abono joyongai thango so politics actually get TIPRASA ROK bagai besek joratui mane sini Tripura wo जों बुजि लायखा sini TIPRASA ROK bisingo abono kaisa ani doubt dong hoi obo kaisa mane nini school ni class अथवा politics ni je political science dong mani chahe nang class 12 poritong na 10 poritong na BA poritong MA poritong abo kuno factoria political leaders panangai manu nang khraksa intellectual person panangai manu ang just mane ekdiki hinga obo mane political science ni class bongo ekdiki hingai tabuk ni je situation Tripura hawo politics ni je market o nyakha bazaro sini society o tamo effect laitong abo kaisa mane sini borok dong ni bisingo kaham ko khai sisukla nango hangkai जों माने step rok na har thokta sini policy creation khanyani re bagai rok phanangka जों japrpano develop khanyani hangkai tamono जों yapri sekangka baham abo माने जों bujina lango ke tabuk जों politics ni mane obono ang prothom no generally je boy kitabo tong mane sini sejak ka bhai textbook rok phanangka generally nga obongge general si do politics ho je kisu kok sajak tongmani boyo je kisu kok sajak tongmani amo bai really abo haikena politics ta thung abo kaisa prashno tongta sini main mudda ngkai ang je sai tongmani o kok norok bujidi Tripura ni TIPRASA ROK politics no ma thungmani participation ma khaimani ge especially bohok lap sana sopungan bagai simisi Tripura ni TIPRASA ROK politics no thungmani abo society no develop khanyani hinoi society ni TIPRASA ROK ni hamkrai ni bagai ang je tongmani bongni manthai अथवा je tongmani bongni khlaitai abono nung khaina thangpano khalaimaya ukulok region hinganga tamo democracy ni অভিশাপ মানজাক অর্থাৎ जों democratic country o हापाइमानि साथे साथे सिनि कपाल खामै थांका सिनि कपाल अमहायकेनो कपाल पुराङै थांगा जेनाकि त्रिपुरानि TIPRASA ROK नि बिसिङो गोबांमा लिडार संनो आं लिडार हनि तंजनाय न बरनो गोबांमा बुल खायदों चाहे illegal migrant तुबना निंथुं चाहे ओ जगा refugee तुबना निंथुं मुंया खबा गोबांमा अमहाय policy दङो जे policy नाकि creation खायखांखांखाय आबनो develop खायमानो आबो बायखे हायबानो बंनि बिसिंगो नायमानि गोबांमा अमहाय political leaders सकनो खालाया तमुसुंगो खाय तमानो हायपानो जे लालासि तंमनि बुक भिलास गोबांमा बाहाय बरक रंनि गतिनि लुप पोस्टनि लुप रांनि लुप करप्शन अबो माने त्रिपुरानि TIPRASA ROK नि जे डेमोक्रेसी नि अभिशाप मनि साथे साथे आबो कायसा त्रिपुरानि TIPRASA ROK नि बागै कायसा अभिशाप नांजाक
Tabu ko kokno serai no seng bujina thangang kai. Democracy ni akan democratic country seng especially haimanan thangang kai. Abo ekdom general boy kita abo tongmani. Abo haike politics sengya. Politics boy kita abo je sejak tongmani. Abo haike politics thengya. Politics thengmani practically life by এবং theoretically abo totally difference tong. Engke nung tabuk as a student hisabe tini political science pori thangai a political boyo je marmanui a system nung politics thengnani phaikai kai mane bharat borsong yaka tripura ni khetre engke nung failure politics no khainani thangang kai jara khainai rok maximum leaders rok no a jagao baji sema sagranai baji sanani nung srengna nangranai kubui sawai nung politics o jitui maya chahe jesek nung obahai political leaders kotor phangai tongdi nung chahe jesek gyani guni phanang tongdi enga obahai ke politics no nung politics o thangai participation khai as a leader hisabe nung kabangma kokno kubui kokno sawai sini borok ni othoba buni borok ni jekono borok ni bekhana public ni bekhana pai maya paina ni bagai engke sengra no beshi sajago kubuia haipano public rok sithai angmani bagai innocent nangmani bagai tini apono kubui ni babio abon bagai politics o especially democratic country o mane jara public tongnai rok borok kahamku khai sisukna nango borok educated na nango tini abon bagai angrang no kok sawo norok anyhow mane prothom si paigadi ang barbar sawo education especially the target for the education enggang Tamo to gain the knowledge punya neng knowledge senai pegadi oboni pore se mane neng obos kaham obo hamya enggai obo ang naha ka sawo obo ang naharlia hne neng nori mannai do engga oboni bagai ang no kokno sawo prothom neng sina nangnai ga tabuk tripura o tini romunya di ang kabangma kokno jorawo kholobuyo thango political leaders ok tripura sangthong abo bai kuno factor ya factor obose o jagao mane je kuno politics o bakhainai borok rok ba politics o thangna hai thanai rok bongni target othoba bongni mission especially mane beshir bakno jotono tongya kasa knai tongo real sachai borok bo tongo je society develop khanya hai thangnai tongo ang jotono saya haibano maximum borok no beni faida no naharin thango bini kuno na kuno kasa pot othoba goti rang posani loop niya khawa bini status obono barner bagainya politics ang khoro beshir bak borok no bin target mission no fulfill khanyani bagai keba tini naselei pano keba hanjak layei dukho nanglayei nini sai ang motori mano hnibo thangnai tong jai hok mana abo alada issue tobe ke mana really jeta nake ground to choli tong mani field to choli tong mani obono abon bagai narok na dia joto students rok takok tai bukhok rok nini joto leaders tong nai rok ang okok no sawo tini tabuk tripura je political situation nahana thangangka je kono kaisa obahai election rok gana angni phele khangkai bo chahe বিধান সভা ইলেকশন থুং লোকসভা ইলেকশন থুং এডিসি ইলেকশন থুং আবই কোনো ফ্যাক্টর ইয়া ফ্যাক্টর সবচেয়ে কত রঙই বাসাও মানে আংবো জায়গা থাঙ্গাংকে আনি লামা টং আংবো জায়গা থাঙ্গাংকাই আনি কিসাপানা অবহাই সোর্স অফ ইনকাম নিয়াখা পথ মানানি লামা টং আবনো নাহারি মানে বরক রক মানে জরানো বুঝিওই ইয়া ফেরি সেলাইও অবহাই এঙ্গই গোबां বরক রকনো তিনি এক পার্টি হইতে তাকাইসা পার্টিও থাंलायै tonglaima nukta engko jagao ang kebono ma haike direct ni kunu kebono mane nung tathani hai tathani anggulo political leader sia jaga angok kokno sanani kokya hai apano mane tabuk tripura ni tripura sarong ni dukho je kosto no mane obo haike jephronake solution nani lama bufur nuknai okok nang sa thamse abo solution nani o tabuk ni kokya abo tabuk ni kok khnita ba bisiri mane joto borok no tripura sarok taibot kini kosto mana tongko dukho mana tongko ekmatra pontha ekmatra lama obono tongo sing mane kaise samung no sing warei ekdom kubui je kok no wan sugoi sing mane yapri salai nangnai tini kono kaisa political leaders no othoba obahai borok rok no nung bono jesekone sade jesekone hindi neng bono badar rimaya mane kaisa political party ni kaisa political party o bo participation khanyani othoba nini party change khanyani
abo kaisa character kaisa political leaders ni character mane bini phaidan nahri thango suda kok mane joto party no kaham joto party no hamia apti kri mane joto party no kisa kaham botongo hamia botongo somoyo kok banglai ma tongnai somoyo nini koto rokom obahai rang puisa ni tui phano unglai mani problem rok koto rokom to tongnai no haipano a jaga o kaisa protocol ni bepar tongo kaisa party ni kaisa system tongo tini jor sini TIPRASA ROK ni bisingo system no othoba sini je rules and regulation no kabang ma obahai borok to tongo party wa ang participation khaina ni nei haino khailai kya thanglai kya mane ang buda bujia haino logi tong kana ani benefit tongo ni ma bai party ngui maya ana party ni kaisa training ni bepar tongo party ni leaders songi training ni bepar tongo tini bo chahe kewa TIPRA motha phaiya haibano TIPRA motha phaine beshirbak no bes agini dino sababa borok borok kewa CPM ni phaiya kewa congress ni phaiya kini kewa ni motha TIPRA motha ni hoje BJP thai tongkha borok to nungabo no le haibano nung really hangkai agini simi je samung khai phemani busu jor tui nung tamo khai phaiya ara kaisa prashno tongta nga abo kene ke mane o jaga bolai lai ang siu nung sia opti lai to lap kri ba nung tangi bo thangka abo honei bo lap kri nga abo nga sini kormone dusi tangi hengai o kokno ang pulan sai thangka tini political party o je participation khainai rok je kuno leaders fangi tongtung tini bota nang thangmone kulo karon kai abo bini target hai bini mission obongka especially sana thangka kai bini একটা no kaisa point ngi pasao abo hangke garibi rang pusa kurui mani bagai somoyo bini khut nijini bagai phano bo janane bagai thangka niya kheba bini party ni joto bini followers tongnai bono charanani sijaranani ni pano ar thangka ang kisare khlai manang nei bo thangnai tongo gabono nung kaisa political party tini national level ni political party bo chahe congress singtung CPIM thung ngya khaba BJP tak bortoman tongnai borok national party khamana no kabangma rang tongo bongni somoyo nungbono challenge khaibo paya haibano sungtining challenge khaiya othoba khainai obai hnibo nungbo challenge khai thangmaya abo kubui je jinista tongmani obno wari tongnan bake nang kosto no tongo ebong kosto amsugi kosto soyang nai a kosto no soyani joto borok sombobia abo magai tini mane thangna nango ang hneino somoyo ani tamo thangnai tamo phainai abo ani kuno matter ya somoyo ang obhai keno ma thangnai hani bo mane bad dongui thangnai tongo keba ni jini jan ba sinani bagai kebani fikung kholomna bagai